bamwe abo bokiza amaju gabo tubashangira mu maka ga Mugisha bashobangirira ubwa hatine aho kurara. Abantu batere nduru batandika kutere nduru. Nari nyine mpunu zona bazitemagura. Ebihimba bayegura. Enju yona baje yambwe nutine kintu cyone kitwihire mune kinakimwe. Ebikopo byona bayatagura embuga yona yijwire ibintu byone gibayatagwira. Nazakapa nenko kuzona tine kintu cyone kinagira cyo kinihire mune mbuzi batwira. Ubwire hawero ko umwaka gumwe bakantemera ikisha tuzerutoki. Abapolisi baeza umukazi yaza cyenje ngo kuza kwa report abamukwata bayika bamusibena kwishatu. Namare nyaka eshatu nda reportinga cyenje jo ha polisi. Apolisi bagamba mu bampe banyesete mbaye mitware ebiri yari mesibwa. Mushango gwaheza gwakomokwe. Miriam Kesimo mukazi wa Vincent Mugisha otaha naho zita kera hamwe n'abandi bagira ngo mu cyaro cyabo harimo kushorora mu nganda. Hati ekazi 12 z'urutoki abantu bona bakahunga cyane n'abahungire kuruga 2018 bachata hano. We have never seen justice her side by'abantu bari kushisha n'abantu abo bari kutema. Kesima yongere yagira ngo bwa hata abantu berarikirira amagara gabo niko kushaba bebyo kwirinda kukwatsa abo bona bacwegerize ibintu byabo. Baba kwate babereke ngo habaga amateka ko uri gukora kubi oyine kuba punished. Niwe Kesime ko uri kumangunya no mushango really okoreki ntwara umukoti z'amateka. Muhozi Joseph Sekasambo yo muhezi wa RDC Changejo ashabira abantu kugumana bamanyisabe byo kwirinda hanshonga nkezi. Bandahirire bantema bayosenju nabampayira ija amahoro rago ugahereza polisi. Wejo fayiro eyigwirweho yajeno inquiry. Itakere nervarwa hikivir kande ndura hitakere zikatanko mwaka 2028 gasha kwa Daniel Veingana.